Hürmetdaşlarımızga Bulgar Radyosu olib barışlarına birəbiz. Elvira Vildan, Hamilnar Yusupovlar, Ramazanovlar gailesi bilen engemeni başlarga əzir. Hürmetli dostlar, selamlayız TN ve telekanalında. Selam. Selamlar. İndi şın көңелдән Зинира һәм Ризат Рамазановларны шын күңелдән сәламлыйбыз тагын бер тапкырда. Хөрмәтле дуслар, Зөфәр һәм Луизаны сәламлыйбыз. Сәлам. Безгә шушындый мөмкинлек биргәннәре өчен рәхмәт җиткерәбез. Чөнки алар безне ТНВ телеканалыннан сәламләсә, без Булгар радиосы дулкыннарында барлык радио тыңлаучыларны һәм телевизор караучыларны сәламлыйбыз. Бәйрәм дидек тә, егетләр, кызлар. Минем бер шундый татар халык мәкале ишеткәнем бар. Ират İden çıkıp gitse bereket, hatın kız ide tursa bereket. Emine siznin nişigrek ol? Nişigrek miken son ol ayı? Bizdeki dersen kendi... İkevlep çıkıp gitsek bereket diyen. İkevlep çıkıp gitsen ikevlete bereket. Şuna göre bizim de tega Allah'a şükür. Bizim iş şunday, birge işlegeç, birge yav etemiz, birge işleybiz. Hazır inden tega 6. yıl yelendik indirsen kendi bu ay birge bikrehet. Şuvay bulurga. Koytabız da tege gastroldan 1-2 saat çıkıp gitti, например, şulay Bulgar Radyosu'na tegende mında işleri boyunca көңілні қыттықлап тұра нешеп мейтен bu şoltıratmıysan, anlar özü de isenmesin deyip. Endi bilen o balalar bilen birge türlü şaralarga, türlü yerlerge yürüyüsüz, saylavlarga da birge bardığızın balalar bilen. Saylavlarga ayı, o gezenin bitinde mektep okuyan yav etti bitinde, edemeyde mektebini üstadip koytabız deyip. Motor var verdiler bitinde, kartışkalar kaçıp, özümüzün uğraşıkmışlığı atmışet edip, kıştık var koyup, motor ettirip, özümüzün tege grajdanlık pozisiyaların ütedik Allah'a şükür. Ben balalar bilen, mene şuşunday motor gaile yılaları var mı sizden? Mene gaile biz şuşunday sıfatlarını balalarımızda da terbiyeli, mene şuşunday bulurga kirek kızım deyip, bigirekte en iyi kişi bitinde terbiyeli. Birge bulurga mene, beyramlarını biz indi birge ötkürəbiz. Biz tege yoğayalarını, anda zor beyramlarını biz konsertlar koyurga tırışmıyız. Çünkü ol gaile beyramı. Gaile beyramı, nerse de beytegindi. Mene kızı indi üsüp gile, mindən soruyu maşinada barganda, eti, enerse o soylav dey. Meytem kızım, ne meytem biz, hükümet meytem bizden var prezident. Biz meytemler şu Rossiya degen zor ilinin prezidentin soyluyuz deminde. Kileşeğimizin ekimler söyleyeyim meytem 18 yaş doğaş mına avabışta sendegen söyleysin deminde meytem. Bana prezident söyleyimiz, deputatlar söyleyimiz meytem. Yaxşı yaşar için bizden kileşeğimiz yoktu bulsun için şuva balağa anlattım. 54. klasta okusadağın. Kızıqsınıp soruyor. Ali meni bu yaşta 10. klasta söyleyonunsa qarafında meyim. Yaşlar üsüp gile. İndi mene şuşunday rehat etip temlittirip süylegeç. Eydegiz ele jırlayıq ele. Çünkü sizni jırlamayışa jiber. Kuşaylaşman gelgensiz. Bu kadar kıstağa şimdi. Eydegiz. Bu katlı buğa şimdi degen. Mene bu jırımızın yubileyi, bundan 6 yıllık Bulgar Radyosu'nda şu jırını birinci tapır bu mene qarağanik, alıp kelgenik. Şu an göre Aydar Temirbayev kiye sərlərini, süylərini deyip atala. Oy, benim yaratkan jırım bu. Әдірі алғыстамақта рәхәт болыр еді. Концертта шекелі хистейтерге өзімізді. Hey! Күзлеріңнен үбер идім, көңіллерім болғанша, сүйіңні ұшқаннары, езлеріңе қонығанша. Şumu bir oynar idim de, sırların aşar idim. Kirpiklerin arasından yat gözden koşar idim. Serilerimle siler idim ağlarına. Birini tügeli gözlerine, açık dilin ağlarına. Serilerimle siler idim ağlarına. Birini tügeli gözlerine, açık dilin ağlarına. Uyanamız. Bulgar Radyosu. Şeşlerinden üver idim, oynar sulaşam ere. Minim ıtlı kışağımı da getirsin sinem ere. Üver idim seni canım, şaşırt tatlısı yüden.
Бәхетле елмаюларың Китмәсін деп естіңінен Сәрелерім, сөйлер едім оларға Бірне түгел көзілеріңе Ғашық тілін аңларға Сәрелерім, сөйлер едім оларға Бірне түгел көзілеріңе Ғашық тілін аңларға Әқізім арамызда қолдарымызды көтеріп айда güzeli Бейрем, бейрем Бұлғар радиосын бейрем Хей, опа Әлі бейірге дәл көреміз Ола Көпме қараңға Келінар, ябырға бітәсің Ириніңнен күлбер идім Сақына сиіп кіне Бәғір кем жаны қайым Матбұрым дейіп кіне Hey, bu beridim seni canım Көп тапқыр менге шақлы Мәңгі ұнтылмаслық иді Бұлғар радиосында болған шақты Сәрелерімді Сөйлер едім аларға Бірне түгел көзділеріңе Ғашық тілін аңларға Сәрелерімді Сөйлер едім аларға Бірне түгел көзділеріңе Ғашық тілін аңларға Бірне түгел көзділеріңе Ғашық тілін аңларға